Panganjali. Om Swastiastu. Majareng Bapak Guru, seni banget wangian titiang, lan timpal-timpal muka sami, seni banget tresna ase titiang. Regrah nane mangke, titiang, sareng timpal-timpal titiang uliki, jagi maktayang, kidung warga sari, sane mamurda, purwakaning lan ida ratu. Nanging, sedurung iraga ngelantur, lugrayang titiang, sareng timpal-timpal titiang, untuk jagi minah yang dewek. Wastar titiang, pemal termayasa, saking absen, 17. Wastan Titiang Ibu Tua Gus Krisnawirawan saking absen sio. Wastan Titiang Silvara Kami saking absen 16. Wastan Titiang Purusotun Maulinda saking absen 13 sio. Wastan Titiang Imadi Romeo Eka Lesdia saking absen putus. Wastan Titiang Titiang Kusmanegara saking absen itu. Inggih, mangkin iraga sareng sami jagi maktayang kidung ka pertama sane mamurda Purwakani. Apurwa Akani ida ratu. Ida ratu asakin
Ajaran suci Allah Sina Asami Sabun Inggih asam punika kidung warga sari sani kebangtayang antuk titiang sareng tipa-tipa titiang puniki sinampura yen ing wonten iwang sani titiang sareng tipa-tipa titiang karyanin inggih antuk pemukul titiang lantur paramo santi Om Santi 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 Om